too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. I was here for any other film. Mema Obibia Akwaba Ede Eba Too Much GH so Ghana Wahala Jumedi and Ebre Asusamo Son for Muniaba Ekesikapa. And then so Mede Ebe so much for any eti for a way feed Cassie so Namoni said too much we are your number one loyal and credible channel you will Edemamo Abre any Abrebian. Now and that day dear and some ababeto yapuno so said. District Chief Executive Edema Eye Ejumako was Central Region. Woman Eye NPP tax allegedly said woman assaulted police officer AB woman empotemo ehonum. Now Michuma police officer ya station no edino SC AM Achiso police station Ajumako Central Region. Na net de say MPP ne DCE ya wohonum akwakoto ashe no so abro no all because of say what held day MPP supporter behind bars. Now ebusian form and some no ever told Jana say police officer ni din the corporal Frank Mensa or none another so what duty yes sir abreno. Now officer yi HM what one office Ena abaye bi anidin ede adwoa Sofia ebaye ebebe logi complain ede ema ne se abranti bi anidin ede Cosmos wa tete na ne ba a wedding fishia edu enwotwe meche 18 years wa assault ne grandson anidin ede Kofi Akofo na eno na chese maami ye di mrikatente ekoko logi complain no ewo hon eno nti ema officer ne nso efa complainant no nensem no na wo ye nhwehwemu na chese wo ye na adwen sem wo mo engine medical report na wo mo mfa nko hospital na wo mo ewia wo mo mbra no mo de call ya wo mo eba ye no na chese take action on medical reporter ebebeto edwano nunti wo call ekoko so abrantiam ni din de Cosmos no emu kwensi nane se wo kokko so ni mo de ne bebeto reminder na so de ne ba bebe tie police station wonum se wo mo toto nanom ahwe de nti a wo assault abranti wa wadi infishia 18 no na wo mo ene ne to wo ko twetwe nkomo na kwensi na motor rider ebi eba ya chese wo identify no mo say or buy no una or call and the phone ebre police officer ne say woni nipa no nya de enkasa and a police officer ne so eje into or je nipa no wogina phone ne so identify no say or constituency chairman the New Patriotic Party wo Ajumako adudo na enim no say Bob na one no akasa wo phone ne so ewie ye na tese akwakwakwa akasa menti me wan say ne ho ensensem ema according to Bob no constituency chairman no HM de police ni na aye no enya ne kwan so a no na wo puti no ne west ni say like a nonsense move and a police ni no are taking na no na tese police ni no ono so wan kasa enti the Timoto so every year what just what done phone no e de man is say wona baba me office and I the phone na bra me say ni pass me si person ni me nkasa maje me na kasa we say wa ye me no aka chim say madwuma me hu so krampo na ha me wo de jo phone na ko say wo je ne phone na wo dane ne ho na ne cars me nu so aba be pake wo ho no mu a DCE of Aduma Aduma ko runs for Kwasinya Akum any NPP constituency chairman Bob no na BM nso so enkrofo a wo mo ekeka ho in military camouflage any ebinum nso so wo mo di entimi amama meto edwa eba ne no nso mo to share
post ni eso ene profita yi wo mu ebrim ni bi ye papa wo mu wie ye ene omo kwatena wo mu kamu ene tipa wo mu ekoye na police no ewie ye like wo mu buru ni ewie ye wo mu ekoye se de na no ho edodo ni to no so fa medical report bi ene no so de call hospital so no so akwa je aya rehwe na wo mu etimi ahwe no na eno ena je se wo je na ya rehwe ewie ye no wo de na ama ne bom ebebeto abonte asisi amene wo kasa yi edie wo mu di se adwuma no se constituency chairman and di Bob DCE and di Ransford ene wo ma na omo hye military atade ne wo ma yentimi identify wo mu nyina de abusafo se de yenchi entati abampo emfa emfrimu na nsem wo ibeto edwa na Ghana fo bi no se ada bi o se de NPP for the edru eno no se mo DCE mo constituency chairman mo mutimi ka mutiri ebom emfa members ni bi they come on addressing in military camouflage etimi kokko bro post ni all because of say obi ababelodi complain and ansema nipa ne de buy no wo di ni djuma ntino and ansema nipa ni NPP ni ntino mutimi kokko bro no all because of say wa che mo party member na anya bia mo party member no ye de ya and what ni fear anka post ni no wono of a home ben so wo baba beche no and also for home ben so wo baba tutu na no abusa na ensem ede afam say de amanyoko no edru eno no so obi ya party member nunti wo ya boni ni kwa say emra ni di ana na no na ebinu nso kase da bi say de ensem yi ekoi de ebetimi abase post ni we ye chia no se won sheda memeke kasa ensem we enfengu NPP amanyoko no ehun efin na wo mu mfa enhye obi ase edonkume wo mahye beje fia wo mu ne wo mu edri akonya no apreapre na wo de be hye mu se de be ye be kasa NDC NPP form tutra for wo me ye basabasa ye mampanyi his excellence na nadan kwa kufado ne nkrofo wontimi nkasa emfa enhye wo mu eti dudu na enjindi post ni no nensam a wo de etu edwa se obi aba enti wo omukọ ye dodo na ebusa se post ni no ba kire se post ni Frank wo ba kire se wono nko ana na wo police station wono manti wo mo ba yo mbeto share no so ebro no na obi eni wono mo be ba je no no to mu ni se ntro na wo twa police station de at least nipa no so wo ha enye post fo mienu ana ne miensa enya de se post ni ba ko pe ebetimi atena office ono musa enso mu ni se ntro bi ensika bi na waje epese wo digu NPP amanyoko no ehun efi na ebusuafo se yesika na waje ena wodi etwantro ya sati bia anase sa anamonto we na se enye sika na waje na no krensusu na work de NPP DCE ya wo adwumako ewo Central Region eni ebie mu chairman na wono nsuso ewo honum wo mo anamonto a wo mo etu ye all because of say ya fa wo mo party member na no nti wo mu titimitu a na mom ekọ bu post ni no ne kwanso anu no abatuo ana sem ba no amanyosem a ntokwa mentime ho asem tutrasem nti na ama ye politics ana ye dwumedia ye di no wo mamu agwagwa ye sekantwe agwagwa ye etututuo agwagwa ye nkonti ba atwe ne de keka enti ye ntimi emma politics no enye a different way said the amanonefo etimi to wo mo aba enya de so obi kwotwetuo obi twe sekan obi twe kwantiba enso omutimi to wo ma bawie kama asudwemu se mentimi mo asibi anase se resource beba na wo mo empe kwampo na wo mo nim se asende bia wo ho no mo bekwa akodi enti yesu amrofo ni ene pa wo mo ne eno de Ghana fo yesu bia na abusuafo de ekoso yi ekosi da ben na eto ebetimi etwa eden na sese mpanifo wo mo enye eden na ye enchirima nso no yesu de free wo mo se ne ye bi sei wo mo dan no edia abusuafo we de meto ede mamu wo hwe de ekoya wo uti na fie na analyze ensem se de post ni ne kan no ene ye no kore anase ususu se enkrofo bi eche se wo peso mungu NPP amanyoko no ehun efi ana for den hwe no ebra tuma GH comment section ebiem so like videos not share or all the social media platform follow your IG page and Twitter page tuma GH _ Facebook too much GH meeting at the equity kappa that's the name yebasane share.